Na trećem samitu o Zapadnom Balkanu u Parizu govorilo se o referendumu Velike Britanije, proširenju, borbi protiv terorizma, pitanju mladih. 18. juli je ključni datum za Bosnu i Hercegovinu jer ukoliko ne dobijemo pozitivan odgovor o članstvu u Europskoj uniji, slijede mjeseci čekanja, kaže ministar vanjskih poslova naše zemlje. Lideri iz Bosne i Hercegovine ponovo očekuju razumijevanje, podršku i pomoć da se Europska unija prilagodi Bosni i Hercegovini. Drugi su se s trećeg samita o Zapadnom Balkanu vratili s finansijskom pomoći, a bosansko-hercegovački lideri potapšani po ramenu dobili su poruku bit će bolje sljedećeg puta, smatra Saša Magazinović. Sve to nam se pokušava predstaviti kao vanjsko-politički uspjeh Bosne i Hercegovine, što to zaista nije. Važno je reći da parlament i parlamentarci se o svemu tome informišu iz medija. Jedna od najvažnijih tema o kojima se raspravljalo u Parizu bili su mladi. Potpisan je sporazum o formiranju regionalnog centra za pitanja mladih. I takvu priču mladi slušaju godinama i onda kad je ne dočekaju odlaze u inozemstvo. Sva priča o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji dogovara se iza paravana. Jedino što dobro funkcionira u toj priči, kaže Saša Magazinović, su PR agencije koje od cijele priče građanima Bosne i Hercegovine šalju poruku: ljudi, dobro vam je, samo to još niste osjetili.